nggak mau ditidurin. Coba buka lagi ya. Capek lu mau berdiri terus lu tukar. Emangnya nggak capek emang? Iya, Garuda nggak capek. Papa kalau gendong terus capek tuh. Welcome Kak Min Ninja. Gue ke Morenem lagi bang. Morenem. Belum ada jadwal. Thank you. Mamanya ada. Iya. Ih, marah-marah nih. Kamu tuh lagi belebay. Anak tuh lagi belebay. Belebay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Tias. Welcome, Anik, Nisa, Iqbal Mens, Eva. Diajakin mama kamu, tak gendong terus. Diajakin mama tuh kamu. Ada papa, main sama papa terus. Dah, papa tuh nanti mau makan loh Mas Ger. Kamu mbok kene sih tuh. Ini sih ya. Ya kita main gitar yuk, kita main gitar. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Iya. Mau dondong lagi ya? Dondong lagi papa, dondong papa. Aduh, dondong terus nih, enak manja nih. Lihat. Masih ada nggak? Masih ya sayang. Iya, tapi udah nggak pak kayak kemarin ya. Better ya. Garuda belum tumbuh rambutnya, iya. Udah tapi tipis banget. Dia rambutnya kayak bikin pulau-pulau tumbuh jarang-jarang di sini. Mas Garuda udah bisa apa? Udah bisa senyum, udah bisa diajak ngobrol. Pakai minyak kemiri bang. Iya, nanti kita pakai minyak kemiri. Kemarin mau coba pakai minyak jelantah. Takut ada tikus nanti. Berapa bulan? Baru 2 bulan. Pas tanggal 2 kemarin baru 2 bulan. Ya, lagi Alah, senyum dia giliran digendong. Senyum kamu giliran digendong ya. Senyum ya. Kalau digendong tuh senyum ya. Kenapa? Kenapa senyum kalau digendong? Ngerjain papa kamu ya. Kerjain papa ya. Kerjain dulu tuh papanya Oh ya. Nyempeng mau? Gemoy dia sekarang, udah semok. Sikilnya gede, tangannya gede, pipinya apa meneh gede ki. Mas Garuda ki lagi suka senyum. Lagi suka ngajakin papa mama ngobrol. Dengerin papa mamanya ngobrol. Iya. Suka.
ku rasakan kini saat kau tinggal pergi. Dia tuh kalau hirauin gitu ya guys, marah dia. Iya pokoknya iya. Mana ini ada? Nggak dicuekin loh, papa tuh ngajakin ngobrol. Ini peng. Suka ngempeng. Iya lagi dikurangin tepengnya. Mata abang kayak pakai eyeliner, iya kah? Enggak. Mamanya kemana nih mamanya nih? Mas Garuda tuh pengen diajak ngobrol terus. Iya. Garuda timku. Marah dia kalau dicuekin gitu dia. Dia tuh pengen lihat ekspresi kita kalau ngobrol, ya, gitu ya, ya. Iya ya, bener kan, Bapak kan? Ya. Maksudnya Mas Garuda tuh pengen diajak ngobrol gitu ya, pengen direspon kan? Iya kan? Ya. Tahu Papa. Cuman kan ada waktunya pas kita Garuda lagi istirahat gitu loh maksudnya. Pengen diajak ngobrol gini loh. Hah? Ini emosi nih udah nih. Ya, lah. Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Pengen cerita apa? Tidak balik Batu Raja. Kasih empeng silikon. Nggak tahu nih silikon apa bukan empengnya. Ya. Yo, sini. Kenapa nak? Kenapa kok marah-marah? Enggak, pengen dondong lagi ya. Kenapa? Sakit yang ku rasakan kini saat kau tinggal pergi. Dia tuh habis mimi guys. Wangi banget sayang. Bau tempe goreng ya. Enak banget. Itu habis dikasih mimi susu barusan guys. Emang Garuda cepet laparnya kalau dikasih terus. Wah. Oke. Buat sahabat ceper. Apa itu? Itu panggilan YouTube abang yang baru. Sobat ceper. Jadi kok bisa? Karena kameramennya ceper. Udah tayang Bob? Belum. Buat sobat ceper dimanapun kalian berada. Channel baru apa? Belum tahu namanya. Di follow, tap layar ya guys, tap layar di follow ya guys. Ada di apa tuh? Jangan plastik pegangannya. Kapan pindah rumah bang? Nggak tahu. Nunggu clear semua. Tidurkan lagi. 2 bulan udah kuat kali lehernya. Oh ini anak ajaib ini. Dia kalau kayak gini malah marah. Iya. Lebih suka kayak gitu ya. Marah lagi gini.
Astaga. Salam. Waalaikumsalam. Woi, kau nggak paham aku. Baru. Nah, malah ngajak PK ki piye to kowe iki? Nunggu gosek. Masya Allah. Sama. Abang tuh malah abang tolak tadi tuh. Tap layar, tap guys. Mau apa Sam? Hmm? Ayo. Tap layar, tap guys. Tap layar. Masya Allah. Children, boys. Masya Allah. Orang mana? Where from, brother? Orang mana? Where from? I'm from Indonesia. Masya Allah, Indonesia, Ramadan Kareem. Masya Allah. Masya Allah, brother. Udah masak ya? Sus. Tap layar, tap guys, Huh? tap guys. What? From Palestine. Itu layar guys. Palestine. Udah bawa tangan jadi nggak mau ditaruh. Iya. Sama papa. Welcome guys, tap layar, tap guys, tap guys, tap layar. Welcome Magasi. Terima kasih. Where are you from? From Palestine. Oh, Palestine. Masya Allah. Masya Allah. Tap layar, tap. Free Palestine. Tap layar, tap guys. Welcome Magasi. Welcome my friend. Masya Allah. Ya Rab, ya Allah. Allahu Akbar. Thank you guys. Allahu Akbar. Suka kamu digendong kayak gitu ya. Ambilin nasi. Ya Rab. Allahu Akbar. Tap layar, tap guys. Tap layar. Rabbana. Ya Allah. Oke. Ntar habis ini pas guys. Kami busuk. Aku tuh tadi Masya Allah, perasaan aku tadi Masya nggak mau Allah. terima. Tapi kok malah Rose, Kasih malah jadi PK ini. Indonesia. Rose. Welcome Magasi. Coba Thank you Sultan. so. Bom dulu Sultan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sultan, Alhamdulillah Sultan. Sultan. Tap layar. Sultan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Welcome Magasi. Terima kasih. Bang pakai tangan aja sayang. Saya nggak makan sekalian. Brother. Umi Buksu, والله لا thank موتوا. you. Wahyu, والله thank العظيم لا you. موتوا. Sinta, William, thank you. Umi Bungsu, Eva, Uli, Bang Anas, thank you so much. Amsyar Ammar. Share. Tap layar. Thank you so much. Tap layar, Tias, thank you Tap so layar much. guys. Tap layar guys. Tap layar guys. Tap layar guys. Welcome Magasi. Thank you so much. Thank you Indonesia. Ya Rab, ya Allah, ya Rab. Masya Abang nggak Allah. ngamen, enggak. Abang hari ini nggak ngamen. Besok malam abang baru ngamennya guys. Jadi kalau malam ini nggak ngamen dulu. Istirahat. Kenapa baru Alhamdulillah. Tap layar, tap guys. Tap layar, tap guys. Thank you so much. Thank you so tap much. layar guys. Tahu dia bahasa tap layar ya. Ya Rab. Thank you so much. Welcome Magasi. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam Kak Mila. Thank you manis. Thank you so much. Makasih istriku. Aduh, ada Maulana Ropi CS Kumancing. Ramadan ya syahr as-siyam. Akak bantu sebelah ya. Oke, Kak Mila. Oke. Ada Bang Ropi. Iya.
Di sini ada yang suka Ya ini nggak Rab, kalian? Ya Allah. Suka mancing. Welcome Indonesia. Masya Allah, my friend. Masya Allah. Masya Allah. Thank you. Sri Masya Allah. Rahayu. Thank so you. much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Oh. Thank you Indonesia. Thank you. عليك الحوت عوج We لك. thank Thank you so you. much. Thank you, Thank you. brother. Thank you, my friend. Ooh. Wait, Kak Mana? Thank you, brother. Thank you Indonesia. Wow. Thank you Kak Amanda, Kamila, thank you. Bang Nando nggak ajak. Brother, last round. Last round. Come on, last round. Aku mau makan dulu. Okay, last round. Please, brother, last round. Aku mau makan dulu. Last nggak ada last. Okay, last round, please. Last round. No, I want a dinner. My friend, Brother, listen. last round. Okay. Makan. Food. Brother, last round food children. Please. Last round. Okay. Makan. Okay, Ramadan. Ramadan, ما شاء الله. bukan رمضان makan. كريم. رمضان. Makan. الحمد لله brother. One game. Makan. Okay. Magan one game وماgan. Makan. Woi, dibilang makan dia nih. Please, brother, last round. Last round one, help. Look. My house in the family. One game. Support me. Oke. Ya. Ayo guys. Alhamdulillah Rabbil. Brother, Quran. Muhammad Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. Thank you so much. Allahu Akbar Indonesia. Thank you. Good bless ya. ما شاء الله. Welcome Magasi. Allahu Akbar. Tap layer. ما شاء الله. رمضان كريم. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم. رمضان 6 times. What time is it now? 6 6. Maghriban. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Welcome Magasi. Thank you so much. Tap layer. Tap guys. Welcome Magasi. Tap layer. الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم. Jangan ditunjukin dulu bang, makannya ke mereka. أحد. Kasih tahu bang, bahasa Arabnya makan bahlul. Mabuk. Tahu aku itu, bahasa lama itu. طعام. Thank you brother. Thank you Indonesia. Welcome my friend. Brother. يلا ابعتوا اللي عندي. Go. Ya habibi. يا حبيبي يا محمد. قول له visit my room. حبيبي. Ini aku fokus makannya jadi nggak fokus guys. You can speak English? Speak English. Speak English. Support me brother. Support me food children.
I know apa arti bahasa Inggrisnya buka puasa sayang? Apa? Buka puasa in Swiss right now. I'm in Swiss. هات Buka يا puasa in جوي Swiss. اكو 125 هلا غير ضوء ابو خان شيخون. Thank you Akak لا ما بعتنا ولا وين. اندلسي عنده 2000. وجهوا بعتوا اللي عندي. قلت له لاعب لي زوجي عشان يبعتون وما لعب. ثانك يو سو ماتش براذر براذر. بعت لي فرجيت خيمة من عندك وانت تقعدون. لك شافه بيعرفني. Kamu tuh memang ngantuk. براذر سكور سكور بعت لي فرجيت. Skor? سكور. Hello, is this my house? لوك ماي هاوس براذر لوك. لوك ماي هاوس لوك. Oh, Come. Masya Allah, 10. Masya Allah. ما شاء الله. كامبو. هو نبتش غازي. خلي هيك بعد عنك تشخربو. Ya Habibi. يا حبيبي يا محمد. لا ولا سن. Hello, point for. Agak puasa. الحمد لله رب العالمين. ويلكم براذر اندونيسيا. Ini time I tak puasa sebab sekarang di Swiss dia lagi jam 2 subuh. ويلكم ماي فريند. براذر فولو مي فولو. ما Okay. Thank you brother. ولا لا مش انا خليه يروح. Soalnya aku udah buka puasa tadi, udah ketiga kali. ولا سنزل. Okay, thank you brother. لا خليه يروح. Thank you so much. See ليه you ابوي لا next- تخليه. ما بيفعل يا زلمه. اشوف لعبه غصب عنه Okay, bentar ليك. lagi. Itu sayang. Hello, coin for food. No. Coins. بعت له يا اخي يروح. لا بدي يروح لعب غصب.